Nyo, payah minta job no. Job baru salu ku job hana beres lah mak ka. Tiba na bere. Nah, job ata thon yang lain jo. Tiga go. Memang hanya kerja di rumah aja ibu lah. Di rumah aja wak kah mang ngaji ka tindu, liu ngaji ku tindu. Kipan sama dia dulu ba. Wak kah yang naraya si perut. Nyo wak kah payah kami tapeng kelung. Nyo uro raya karap. Minyohan wak kah kaculi ani urang kaya mantap. Tiban. Nyo tinggal dan tiban ta tu di. Angke. Ataupun wak kah haji ajak kerja aja buat ciak aja juga culi ani urang kaya. Siap, mau lah. Ya jo. Kepuak kan apa ponjong kono. Ye, kalau dem ko tureh nak kenong ko. Ada ide gunung drop tu. Pat ngani urung kaya. Mana urang kaya hotel bombo ni. Nak ada buah boleh ke jo. Nak hitung TikTok nak apa jo. Okey. Hah? Ya. Jika telepon Yahdi juga pegah balik. Berapa nomor bapak kau? Nomor apanya? Nomor telepon. Nomor rumah. Buka aja. Aduh Nomor tulis 08 Pampung bersikit. Telepon you. Betul. Ru dah tak berubah belum puasa. Buri puasa bing naik puasa leh. Mantap pi na bing paling sini thang naik puasa. Je dah berubah. Peng raya pidan. Nhàn thô lầm nhiều. Peng kamu peng subin oh. Aku buat je leh. Halo. Oh, halo, assalamualaikum. Nhớ được cái bing không? Boleh bạn nejak le bing ale tamong oh. Iban, nasihat inan. Maaf do fikir tok kebing pun oh. Iban telepon ibu. Bat lepon ci kena lu pegah apa ci juga. Pernah pelai, pernah bakat, pernah hajat. Halo. Ane-ane kau awak mau culik oh. Hah? Penculik? Pak masikat. Masa perleji selamat, debapeng you kena 20 juta. Ya 20 juta hana bang. 20 ribu je. Nyo pi bing hanai lu tagai pi puasa bing tinggai kaplat bing sini kadang mi nai lu. Bek sampai nak lapor bak tungku imung kampung. Bak polisi ya ibu, bukan nunggu imum bro. Yang tak anu lu nang dai bo. Sonan mana nang sang nyo termasuk 3 nyo sang. TPI. Mia si Patrip ninggai tek lantu. Mia si kare ang mon ninggai si tinggai PI. Man mi nyo PI. Dicok jo keran ni. Jadi nyo kau nang ho. Ya. Kan lu ngah dicok kawaran juga deh. Anak kupu ku lu ngi. Oh kakak. Ka be, lu kam kara kwa bu beo. Kalah. Wak kak giban kau merampok kan anaknya no. Jadi karena awak jalan. Kan pane na anu ajar. Ya nak awak tak boleh juga deh. Ya pedih juga. Ya horor Eh. jadi minta. Ya iki deh.